Għana min jaħdem fis-settur marittimu proud ħafna minn dan il-prodott li bej dawk in-nies kollha li jservu f'dan il-qasam li huwa estensivi llum aħna għandna settur marittimu li jirrappreżenta kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-marittimu, jekk hux tarznari, jekk hux yachting, jekk hux bunkering, il-pilotaġġ, salvage, towage, jekk hux il-bandiera illum għandna iktar minn 67 miljun tunnellata reġistrata taħt il-bandiera marittima. Dawn huma kollha affarijiet li rridu ngħidu bdew bċertu volja fil-tmeninijiet, fl-aħħar ta' tmeninijiet u ngħid ukoll li s-settur marittimu kien wieħed mill-ewwel setturi li verament poġġa lil Malta fuq il-mappa internazzjonali. U mbagħad wara ġie s-settur finanzjarju. Issa hawn Malta aħna għandna diversi setturi li jaħdmu f'dan il-qasam. Kollha huma inizjattivi ħafna minnhom privati, jekk hux Freeport, jekk hux bandiera, jekk hux kif għadt il-bunkering, il-pilotaġġ, it-towage, hemm ukoll is-servizzi legali li naturalment huma servizzi legali marittimi li saru importanti ħafna. Dawn huma kollha importanti biex jagħmlu parti mill-ħolqa waħda wara l-oħra fis-settur marittimu. Iżda, il-pass li jmiss allura kien li dawn il-gruppi kollha fis-settur privat ikollhom platform komuni biex jistgħu ikunu jitkellmu vuċi waħda. U allura aktar kmieni din is-sena ġiet iffurmata format forum li jissejjaħ il-Malta Maritime Forum li huwa forum kompost minn dawn l-oqsma kollha tas-settur privat li għandhom x'jaqsmu mal-marittimu. Il-pass li kien imiss issa kien li jkun hemm forum bħal din l-aġenzija li iġib flimkien l-interessi privati kif ukoll l-interessi governattivi, anki dawk li jmorru ilin mis-settur marittimu, imma dawk li għandhom ċertu overlap mas-settur marittimu li allura huma l-enerġija, it-turiżmu. U dan huwa pass allura li jiena nsib bħala pass pożittiv ħafna, pass li jmiss wara dak kollu li kien inbena u jiena nawgura anki mill-bord li hemm dan il-bord huwa kompost kemm min nies tal-gvern kif ukoll min nies fil-privat hemm il-Chamber of Commerce, hemm il-Malta Maritime Law Association li nirrappreżenta jiena u hemm il-Malta Maritime Forum. Hawnhekk dan huwa settur li Malta dejjem ġbidna ħabel wieħed u hemm bżonn inkomplu niġbdu ħabel wieħed.